आकाशवाणी इम्फाल R.k Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau जाति की मापा महात्मा गांधी की मपोंग नुमित गांधी जयंती लेबाक सिनबा थुंगना si pangthokli Manipuri Jilbam Jilana Swasa सर्वेक्षण की मखादा मिसिंग यामदबा सहरसिंग की कांगुप्ता ख्वाइदगी लुनानबगी मना फंगले अमसुंग मणिपुर दुर्गा पूजा कुमई धर्म की चनिबी अमसु हरौते यामग लोइना ngasiदगी हौरे मिते लाइनिंग चटपसिंग की पांथुबी इराटपगी थौरमदी हानन हौख्रबनी जाति की मापा महात्मा गांधी की मपोंग नुमित गांधी जयंती लेबाक सिनबा थुंगना si pangthokli लेबाक सिनबा थुंगबदा तोंगान तोंगान मा थौरम क्या pangthoktra नुमित असि पालन तौरी नुमित असिना लाकपदा मणिपुर राज्यपाल ला गणेशन अमसु मुख्यमंत्री नोथम बिरेन याउना लुसिंगबा कयान याफा पाउजेल पिरकली माकी पाउजेल दा राज्यपाल ला गणेशन हाई अचुंबा अमसुंग शांति लेना अमना अमबु तेंगबांगनदुना हिंगमिनबा हाइबा गांधीजी वखलोन अदु हौजिकी मतमदा असुम असुम चुनबा हेनगलकली लेबाक असते लेमिनरीबा कांगलुप मसेलगी मरक्ता नुंसी चानना हेंगदहनबना लेबाक असे अमत ओबि वखलोन चेलनबा ngamgani हाइनसु राज्यपालना फोंदोखी अहिंसाबु खुलाई ओइना सिजिनदुना गांधीजीना लेबाक असिबु ब्रिटिश के मखुतगी निंगतमना होनबदा अचौबा थौदांग लौखी माकी पाउजेलदा मुख्यमंत्रीना हाई सही खुदिंग अक्टोबर अनिबो जातिगे लुनामगी नुमित हाइनसु पालन तौरी मालेमदा अहिंसा के पाउजेल संदोंगनबा यूनाइटेड नेशंस ना नुमित असिबु अंतर्जातिक अहिंसा के नुमित हाइना लाउथोखरे सिरी बिरेन हाई गांधी जयंती ना इखोइदा नुंसी चानाबा शांति अमसुंग खांगबा कनबगी थौनाबु नहुना निंगसिंगहली गांधी के वखलोना मालेमगी लुसिंगमा कयादा अनौबा थौना हापली हौजिकी मतम असदा गांधीजी की वखलोना दु अमुक हेना सुसिनहले हाइना सिरी बिरेन माके पाउजेल दा हाइरी कमर्स अमसु इंडस्ट्रीज मंत्री नेमसा क्युगे नेशनल असिना लाकपदा मणिपुर की मियाम याफा पाउजेल पिरकली माकी पाउजेल दा मंत्री ना हाई गांधी जयंती असि जाति लुनामा नुमित हाइना सही खुदिंगी पालन तौदुना लाकली महाकपो जाति की मपा हाइरगा सोखंगनै महात्मा गांधी उकिलमा ओइना तोंगान तोंगाम हिरम क्या थबक तौरमी अचुंबा अमसुंग अहिंसाना खुलाई ओइना सिजिनदुना लेबाक असिगे निंगतम इहौदा अचोबा थौदांग लौखी लेबाक असिगे तोंगान तोंगान बा राज्य सिंह अमसुंग सहरसिंग स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मखादा लुनान मतानबगी मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुम येंथोखरे मणिपुर की जिलिबाम जिलाना अवांग पोलमदम की ओइना मियोय लिसिंग तरा मगै मखादा लेबा अपिकपा शहर सिंगी ख्वाइदगी लुनानबा शहर की मना फंगले मना अदु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगरांग न्यू दिल्ली दा येंथोखी ngarang ase swast bharat mission urban to hawdokhi ahanba kumon numitni Madhya Pradesh na rajya singi marak ahanba aduga Chhattisgarh amasung Maharashtra na mathang sina anisuba amasung ahum suba takhi Missing lak amagi mathak laiba sahar ki kangrup tahari duana khwaidagi taru tananbagi dama Ganga town mana fangki aduga Varanasi amasu Rishikesh anisuba amadi ahum suba takhi apikpa rajya ki kangrup Tripura sumana fangki Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Manipur da Durga Puja kumai dharma gi chanibi amsu harokte yamag loine nanga sidegi haure mite laning satpa singi panthubi iratpi thorom dhana na haukrabani Durga Puja kumai gamai lene piba paujel da mukhyamantri Nothom Biren Singh hai kumai asina aphabana phataba joy tawi haibadu utli masina aikoi pumbada achumbagi lambida chanaba punung thogot loine na raija asigi tongan tongna kanglop singi marakta masin mana oiba nungse chanabagi mari hena sesil han oiresun haina su mukhyamantri na maki paujel da haidi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस हौदोखरे 5G टेक्नोलॉजी असिना seamless coverage high data rate low latency अमसुंग high reliable की कम्युनिकेशन फंगनगनी न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान नंगना 5G सर्विस हौदोपकी थरोमदा वांगांगबदा श्री मोदी ने हाई 5G सर्विस हौदोकपा असि टेलीकॉम इंडस्ट्री ना भारत बासी कोटी चांग कुंथ्रा द पिबा खुदोलनी अमसुंग अनोब जुक्ता थांजिंग खोंगथांग अमनी मागना हाई 2G 3G अमसुंग 4G सर्विसिंग की मतमदा भारत असि टेक्नोलॉजी की लमदा अते लेबाक सिंग द पिमे पाल तांगलम्मी अदुबो 5G सर्विस हौदोपका लोइनेना लेबाक असिना अनोब इतिहास अमा सेमले श्री मोदी ने हाई 5G सर्विस के लोइनेना इहान हान बोइना भारत असि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की लमदा मालेम की थारा चंगसिन मंगमले
Digital India program ki matang da Pradhan Mantri na hai program asigi asan miyeng lay amasung masigi pandam di technology bu sadaran miyam da yohon mangam bahay vishini. Mahak na hai Digital India na may pakiba asi maruay yumbi mari ki mateng nani. Makoy sing ating manong da digital services cost, digital connectivity, data cost amaso digital first approach yauri. Ngasi phongwa pause sing maruay pause kidam hauzik Maibam Dwijamani layre Dwijamani. Thagatsari Gorani. Ahal oirabasingbu all age home singda nampu da thamjinba action logani haiba Chief Minister na phungdokiba wafam Prime Minister na 5G service haudokiba madi Manipur da sa da tara taret hengatna GST khomgatpa ngamkhre haiba pauna Manipur da ngasi phungba pau se singi maruiba pawaina phungnari International Day of Older Person pangthokre maram sadana ahal singbu all age home da thamjiliba singna Masana khangna logthoklaga nungaina thambidrabadi lo semduna akanba action lawragani haiba Chief Minister gi wafam Isel Express ta ahanba headline tawri Ahal singbu tongana thambibigi sang hengalakli haiba Sri Biren gi wafam Manipur Mail da ahanba headline tawri Sahi maripu suraba ahal oireba singda thagi lupa lising amamam piragani ahal singbu yumdagi tanthokpa tathi tawaina tawbasing action lawgani haiba Chief Minister na phungdokeba wafam naharol gi thaudangda ahanba headline tawri all age home da leiriba mama mapa singbu kausillaga yumda thambiu natrabadi legal action lawgani haiba Chief Minister gi wafam pongnafamda ahanba headline tawri pawase People's Chronicle da su ahanba headline tawduna phongli pawase huyalan paw da su ahanba headline tawri Ahal oireba mama mapa singbu tathi tawaina tawbasingi mayokta action lawgani haiba Chief Minister gi wafam Morning Bell da ahanba headline tawri Nampu da all age home da thamlabadi action lawgani haiba paw Sangai Express Manipuri da ahanba headline tawri Ahal oireba singbu tathi tawaina tawbasingdagi kannaba ek sembagi tangai phadaba leire haiba Chief Minister na phungdokiba wafam Imphal Free Press da ahanba headline tawduna phongli Pawase ireibak da su ahanba headline tawduna phongli Prime Minister na 5G mobile service hudokre haiba paw Sangai Express English da ahanba headline tawduna phongli Manipur da sa da tara taret hengatna GST khomgatpa ngamkhre haiba paw pongnafamda anisuba headline tawri Langol all age home gi chairman amasung inmate taragi haksang sing masa leikidraba matungda Jenims ta donate tawkhre haiba paw pongnafam gi ahanba lamai da phongli pawase People's Chronicle gi anchor kalam da su phongli Dr. Singi roster system muthanaba demand tawri haiba paw Sangai Express Manipuri da anisuba headline tawri Maitai mitaibu scheduled tribe list da sandriba fawba khongjang handokloi haiba scheduled tribe demand committee Manipur na phongtorpa wafam hoyelan pawgi ahanba lamai da phongli Pak sanna yungaw amasung yungang phagatpa hokre liquor legalization gi matang da white paper puthok lagani haiba Chief Minister Biren gi wafam naharol gi thaudang gi ahanba lamai da phongli MLA humphuna laurakpa warep haibasi Manipur miyamna laurakpa warep ni haiba khangdaba tawbiganu haiba Mantri Sosindro gi wafam pawsi asigi anchor kalam da phongli Numit tara tarukni sumna satharakpa Prime Minister Modi gi mapok kumon thauram ngasi loisilagani paktakna na lamtu sengdopagi thabak pangthokani haiba paw Isel Express ta anisub headline tawri Jiribam tauna amughana taru tananbagi mana phangle haiba paw pawsi asigi ahanba lamai da phongli Mama mapa singbu ahal oireba matamda nampu da all age home da thamjinba singi mathakte action lawragani haiba Chief Minister na phungdokiba wafam Surasanpur da phongba masona thar da ahanba headline tawri Pradhan Mantri gumba Bharatpu awanba purakpa ngambalu singba amata laikhidri haiba Works Minister Govindas konthaujamna phungdokiba wafam pawsi asida anisub headline tawri pawsing asi jila asida phongba Nesin Tuhil tu du phongli Pawsing asi Manipur Express da su ahanba masung anisuba headline tawduna phongli Gorani Thagatsri Dwijamani Aroibada maroiba paw amuk hana Jati gi mapa Mahatma Gandhi mapong numit Gandhi Jayanti lebak sin bathungna ngasi pangthokli Manipur gi Jiribam jilana swasthya सर्वेक्षण gi makhada mising yamdaba SARS ngi kanglupta khwaidigi lunan gi mana fangle amasung Manipur da Durga Puja kumai dharma gi chanebi amso harawte yamaga loina ngasi degi haure Mite lining set pa singi Panthoi irat pagi thoromdi hanana haukrabani pauloi jare